Mikumowi Totjanli, Kala Oktotli, very Terusak. God's intervention in human history and affairs. Kajiwi Maramli Kshika Majung Rumsa. Mikumowi Totjanli, Kala Krinkragli, Virana, Abong Kanina, Pangyan Migyansanda, Otsayada Hanga. Kre Abong Jia, miracles na. Itumna Pap Tamay Kawai, miracle defines Hausa. Miracle Jaka. Kajikatha otsak aka, science we ayin maning aka, natural process ati shoda, explain musag by Vivrana awi ningjuk ningrin, purpose and plan ungshung sakrada kasa otsak jili kahangna. Scientific law kala natural process kadadhay laga, or matung makan laga, kasa otsak jili miracle hoya. Itum version now being shikasang akava, universe. Jia ogchi abuk abakvu jimik kajang sira masi masa saikurihi vrivana kasemui kasem inang soda scientific laws and natural processes la ana kasemna kala ana semailaga arilla sustain samida kleina jidha kha awiwanga miracle sashokida kasakhilega kla Ana miracle performs hangaini chia. Anytime, anywhere, itumna bailak ina APC kaba or 1 2 3 kishanta da sabaya kala sashaba. Ka itumna Bible li kang heutaran virana scientific law kala natural process kadatlaga. Matung makan naga miracle osa kasahi jungak mujimana. Depending on how we count, Kajama doing a shit Bible lay, Kzing lay Ksem in a hopok laga. Moses kala kangade prophets na, Sak high miracle he, hung shut sugar sanglay. Katara doing a shit Bible lila, Jishu Christana, kala apostles na, Saga high miracles he, hung shut sugar sanglay. Miracles he, hung shut prunga, Kajamaning mana. Ka, roughly, Jaka shikana kajina. Ma itumna shisang jawa ari arila frivana kazadla raimia. Kala miracles la safia. Ka miracles hijin laga frivana itumui tang tangui kring kragli intervene sahia nom maning mana. Kaman salag mujimana ka danglagada hangbai. On the other hand, Vivrana mikumoi thought janli kala itumui kring kragli intervene sa apong kakanye providence here 24/7 second aka ina dangla mangsamna ot sashon sathai the klena ilihangno jaka. Divine providence is a far, far greater display of God's wisdom, sovereignty, and power than the actual miracles. Miracles live a very providence na matay may karda awi thangmet sashap pangshap chitemiya da kuya. Katada hang bayaw matukyang sa ninkan kala independent free will ina octita klaya. Mikumo tingnam ting we actions, behaviors, choices, decisions, preferences, plans, personalities, schemes and thoughts. Asak avat atram aram chukamachu ning punin ningachang sakhangai to matui to lep. Hekatha zai kurahi kazip kuraga vervanam awi purpose and plan mushung saga. Infinite variables mashan khar atek akai ka tongahi mikumui mangwili maningla ka spiritual beings like kamel pi kzingrao pingwilila ngusun ngsaklaga control salaga privana awi tazaka hai khangran ngshung saga hi mamadak hak haimla arithumna vivrawi providence bible record saghai Kanyagtum yang rumsa. Kresada Jishu Christowi miwun mirat. Jen nirolti Matthew Gospel League big high.
Peningungsa Damer Rahab Ruth Bathsheba Shinamati Hila Hikamia Jesu Christo we now Prading Roma Atumui Karjal Peningwaka Ring Palak Matalak Mayalak Hai Karjan Maningmana Atumui Najali Pukura Sagsa Sandley Remaino Sagsa Sandley Kajot Ringashiluni Octigsa Sandley Ka Rivana Jehudi no bingwi Tochan Aina Atumui personal stories and tragedies Kashok Gazang Sakura Nasun Milaga Kayung Keva Samida Ringapa Kamata Kapa Maikia Shokun Saga Kala Awi Horza Gahai Kangaran Unshung Saga Kakanili Joseph Wikhajan Panyungsa Ashamai Ngarana Ali Yushida Egypt no bingli Rao Tada Yor Sanghawa Ashava Jagabli Zingum Sanka Joseph Tiera de Kapikraya Atumui Otsakli Rivana Ningajang or Kapen Maningmana Ka Atumui Makapa or Kasajila Rivana Shijinaga Kapa Shong Saga Joseph Lee Egypt Prime Minister Masang Sakhawa Prime Minister Mang Sarang Laka Podifari Aprivana Kyon Pen Papaya Kala Jiwang Patobli Tukner Hawa Patobli Bum the Lilaka Alimang Shong Kladming Saga Klaji Mangaina Egypt Prime Minister Nasathawa and the Prime Minister Sadlilaka Mi Ting Tingne Kila Mi Yug Junkli Jamre Wena Tingum Shni Kankuya Jamre Maralunka Joseph Egyptly Mababam Haisani Chia Mi Ting Ting Kala Mi Yug Junka Israel now being Kala Ashavashi Shimkula Zangzangda Tisser Haidalera Kala Ashamai Judah tribe we Aina Rakapra Itumui Hukamia Prohojishu Kristala Ogatiri Marahai Samra Katada Rivana Joseph Lee Egypt we Prime Minister Sang Sakau Kashok Shok Zangzang Saikura Rivana Kajemilaga Rashokang Sagna God providentially allowed Joseph's brothers the freedom to act and sin, and yet precisely fulfilling his plan. He very providence now. Awi ngaran kamina. Gautumari Esther Aldi kapika hai Haman Mordecai we Kardan Paningungsa. Haman Mordecai li Pashi Sakwai Tarong Samtang Yashong ji Aunga Mabiva Tua Jide Jena Unnawi Torinchan Lyric Rauno Bingni Pasting Saga Maybe Boring Sa Karjang Nalaga Piva Kawai Saugi the Kasasa Sabai Ka interesting Sabav Hina Aungali Satakwai Kangaran Kasali Mordecai na Katada Pau Milaga Aungawi Mirin Kankumi Kla Kaji Kapika Hai Akumji Pashok Chite Rasaya Kangatingaina Mordecai li Anasami Hai Jui Saman Maikaya Maninga Kam Kaya Kaka Ot Sami Hai Malay Rungsai Hina Sada Hamanna Mordecai li Shotatra Kangaran Sagsa Chitang Yashongji Aungana Mordecai li Kaya Kaka Maikaka Otsak Ina Awi Ningyang Kung Pongshokrada Dulep Kuya Majuk Yangno Sadnobing Chitangaya Horzagda Aunga Mapikava Arono Bingna Horzagda Mordecai wi Maramni Like Pakshok He just coincidence la Tada chance ina Ragshokla Rivawi Providence Maningmla Mikumona Kajijawi Ningajangjang Salala Freedom Kalala Free Will Lelaka Exasa Lala Shokda Clays Ikoraji Rivana Shri Laga Awi Purpose and Plan Unshung Saga Kamadeli Judas Iscariot we Kardana Paningungsa Awi Magapa Kakaram Ning Magater Achishuda Now make up the Chishuli Hatlaga Yang Shaving we Bangni or Sang Mihawa
awi actionly rana ingang khong maningna chitha sa lala Judas we kangatuma magapha makhya khangaran ksa psychology rana pha khawai shok saka Jia mikumowi gohi sambang khawai apong khirami itumri morai we na ngatang mi khawai jishuna timia jishuna machi mi haisa nija arila itumli morai na mongnaga okchi fuda lera kathada rana jishuli crosses how sakao God providentially allowed Judas the freedom to perform a series of wicked acts and yet fulfilling his purpose. He revawi providence na awi ngaran kamina. Kopkasang ni application wivang Bible verse akha kot sauka. Itum nang na hai kharjan bing hina itum ni ki marili. How do they relate to you and me? Romans chapter 8 verse 28 had a hanga. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Rivali like shaping ni, awi karin later hoki kahaya atumli, or saigora rivana pa shok saka, sa shok mia. Kya ka ninglum kabaya, ogrong matan kabaya, varenang shmi kahai tuido. Rivra aklatana or saigura control salaga, awi gatang makhawaya purpose and plan, ungshung sakra gjihi, madak hagahai, ring pagai lag kahai tui maning mala. Nawi mirinri ariri shokta clay. Si gafu, kajot pung salabai, kaknang kagazalay salabai, nanakiwi wang kathagahai, the questions lay salabai, kasui kakang, ngungnay okti salabai. Saigore he rawi out of control rakshok maning mana. COVID-19 kaza hai sa lala. Lockdown wivangin ng upam shiman hai sa lala. Sidili mabambay mabamrer to the shimshong hai sa lala. Saigore he rawi outside knowledge li rakshok maning mana. Ana tesera. Anamiyami de rakshok sera. Kala awi providence china. Arila nawi iwi mirinli kapha sashok mirror kajihi iwi sangna. Kajia arila ana mungching delay. Ava awi umbam kongli bamching delay. Awi thangmadli ichum question sakhwai malay mana. Awi sashap pangshapli ngasong shaba kika or kipaka malay mana. Kashok saigura ichumwi phakawaina. Awi ming tek madai khawaina kala awi purpose and plan ngshong khawaina ichum awi kapha kamatha thangmet sashap pangshap chili shisangtit masa chitha kha virana through providence or through miracles ichum wang kapha sami chingra chitha rano chishui mingli amen.